twendete kurubiria na kia bantu bakunyola ki vaccine vaccine ya corona nyasaye nomuya abantu baitu twasaba na bwanjire byo lyatokire bono twendete ko hakikisha nga rinde inere kina kikabagokiane ngende tukwakisha nga abantu baitu ayase county itonkonyola bali vaccine uchaka next week igorinde toja kuchakira healthcare workers tuchire abantu bali vulnerable bali the aged bali nursing home bonsimbaje baigwa elyogelyo kuruororo n'abantu bandi bamana kubwati igorinde mbiya mono nande nkaete nga kutatwakirinya sambiya mono ninyigete nga after this nande lyogeli ngwana lele back to other parts of the country amune nesengimo abantu baitu banyore na nabona atayanga yabere breakthrough and sana uchase uburiro bwega bwaretire umutengecho n'ubwo bonene ase igasakukyo mwanya bantu the people baga tebanga vaccine mecha noita ba ko receive or especially and we to aga tanga ngende ke bango jago temera bantu I really don't want to touch it nga kyo te bia bantu kuna ba no to wento ganya ora go se aga tebanga ende ke ngoto kora ke into tagiti tu ko receive vaccine liga ya pimiru banyo renante 90% effective ndio yana ka 100% effective ndio so igonde takoteba inche buno muntu igonde nambe ya muntu wali oja kurisibu liga kuroro aiga county to healthcare workers asumo kutana twatwara litukolia rero healthcare workers na bakwa number 1 kuliyo namba ibere kwerende abantu bari vulnerable bari the age abaruale te bali nursing home abe second kuliyo togenderera kwanda igo kyo mutakanya lyo yogeri bantu baitumba basa gutwara ubwo kogera no bona kumenya ndi kwato ubwo na jirani politek so I will be among the first people to receive the vaccine.